por na city take a pot ani to fancy ni tum carding long today pen anak pen ani tum pan akiro keeper biglo let's say kamu introduction ke tiar lo por se entum anon apor teaching nang je ke baje si pen kolok ta por ching doi det pen si baje om antak pen si fancy long solo si gini ka tora pen ajok se let's itum apor piram det pin pen Penelis man jadi isi common question pun po lasi apang putin da isi si la so question ang kak poninon la derlo kung tang itu tang pon bong na lasi apang sin ili da BJP na tupen chutoi don tum atai sathe from safan se port pon po lasi what is the present political scenario of Karbingo apang se putak se alang li nampak Hai, 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 mai deni ko hai, Coro lo, okay, kado we khanda dak lapen panelist ke doang, kado gawe ajir pot manam, lasia Fransi bangke lapelo, Karbelong today, apan laso kenang so nom present situation nong kaching wai ponang di lapen laso kimisena pham ke pha pon pot lapen lason kaching wai krung sai ki tulong pot labang ke ning sampa lo lasi nom present situation mang lalo political scenario bang ke BJP ke bang ke ilitung Karbeng long kacing thuramu bangke ilitung thekpon long lo niligi pudam ye bang lalo aprang sin niligi pudam thuye bang lalo kacing thur puke ilitung kadok aveta chini lo ari phip ha 1951 ban ilitung Karbeng long autonomous council ke lo penonan 71 years pleng tang lo la song bang same ili tu la so pran ko an ka ching thuroi bang lum theng long le ta non BJP bang a sarkar ke ba non ili tu tim kar biang long a chief Dr. Tuliram Rong ha ka chari pona ba alang li kamat tha ke the ka joine pe ili tu pap pine pena so ke pa pran bang ka aru phak phak so chi tu chi theng long choi ko ate ma choi ko non ili tu la dak ki tu po ma lo ladak nika jitu arbori tang ulang kusame apang ladak habit ajo lapan hab rica ceplang dep na pit komane private atu kace raja tantona lata doktor Tuliram Rong ha CM tim Karbeng long ke mana jone te ladak ta pini itu kato kawe ladak Karbeng long banga akapre a statement ke bang tim sa mana thek long pe ladak Karbeng long cing thur pik po bang ke la so BJP sarkar ke bang pe bang ke rurang kok la bang apang la so Karbeng long kan ke develop de lang tipu anta kumane nur bani kan inje cok Karbeng long develop de lang po kau li bang akapre praga step ko tarang dulu choi ko la se nona bang ke tum PSLC dan kedun sabjai kata pansa ko bang Kardom Fransi ke Karbeng long today atom pan la organize poni tum choro lo ili tum discussion alam mangke Karbeng long politics then and now body then and now then pulote hello pik hangjang command tu pelone ke cheng setalai hoi an ke ili tum pu et unede pu porn ta minute ke better kom ma bam aport nang oji pu nelining dok de lo ni ta ko along ka pregadam thu nang i lo ko se ke tong la yo then bolote itu politics ke chenge itu ka chini ke ha sod ratio ho di ha la so de ratio ke do cheng pulo la pen la phi ke ilitum ha koring khang ilitum ratio hadak dolo la pen ke haladak ratio belang ilitum ke do dam cheng ke la si PC ilitum phan lagan ne lining ke hang melenga ning ye gali lo non nang litum Karbi ratio bin pomar dom han arjule te nang than pala salam ke la pen halabang so ahut pen si ilitum so cheng nang dolo la an ta ilitum politics lo
ปิธีเฮกแล้วเราเป็นแก non modern ฮุดเกเชงอิลิตอ politics 1836 อันนี้กัน1836 อันนี้กันอาบินองเก all Assam เก 1826 อิลิตุมอินเดียโลลุดดุนโลอิลิตุม political history เกเราเป็น1836 เกอิลิตุมkhasiya tum pen ilitum in British India lo ludun lo lapen 1870 aninkan ilitum han schedule area punang pulo 1870 lapen 1884 aninkan itum han inner line punang bilo pusipu lada kitab so isido halapen sinil dage pu lapen 1880 aninkan ke ilitum han Mikir Hills track punang bilo lapen 1880 lo lapen 1907 aninkan ke litum pan Mikiriel subdivision po nang create lo halay hoy along a political ke claim dun ko mat atum lo ne la ke ilitum chichini ne deblo ilitum karbiatum ke ning ke do der England o mana prap o kateni prap o pusipu hala kitab long keto dimikir po long keto kateni prap o la masih ilitum komat arichu atum tong komat political leaders atum si British atum long chingwai dun ma la ke ilitum chini nang ya binong ke la salam athema alang litum yong si chingwai dun de asonte ilitum non karbiang long po ave det ya pot lo Karbiang Long a prang na dolo lapen non modern hot a Karbiang Long president bola independence na ngeplang thu hot ke la ke ako Samson Singh in TC la ke ilitom phan nang chedan pilo la an ke clear lo la bang ke kitab long da tu kok lo chini der lo amen da chini der lo anut ka pre ka tum dar lo la alang li nut vet la pali alang li long ka cherap tum dolo la ke den alam lo a prang ke dam tang seta ilitum six schedule long lock pen ilitum six schedule kapang hoge cheng ke 1952 ni kan pen la nai hala dare all tribal for tribal areas pulo amat itu bang philo ne bang throk lo ne wadi tribal kaliatom phan itum ms mdc hala bang su mdc in wai pon det lo la hello itum six schedule kapi phuk cheng lo an par ke pi phuk bom lo an par ke pi phuk o lo non political scenario bang la lo jo directly bang that lo non ke party bhan ki pu pogali congress hota nang cheng lo la pen non bjp hota nang do thule lo an ke alang litum man ke lang oi potagali lo thang na le personnel lam gali ta alang litum phan a receive ason odd det lo jo la ilitum abirudhe ki thur mane ilitum birudhe bulote tribal kaliatum lo pudam et epin da chini lo yok da an halatum arisim odd det amahdi la so arisim atum arisim che plang dun tu ver amat la helo ki sum nei lo no to politics ke neli ka chini ke la so arisim ke che plang dun ver ko puson si la ke che pi jok po ma la bang helo ke ten nei alam pu si neli mata Pijok Muhammad adim ni licerai dundet nangi banang licerai anu prek cerai dundet nangi punta leke pudam kali alang litum non ke do tum seta chok he seta alang litum ko pusong mahala bangso bang ke ot het ben ha di chikip chekama te warpon link te warpon no mati di hala ko pulo ke pijok dun nun po la hello ni to political problem non ante Jogi pos la hello parke de lalo Lalu toh jok lo ante. non bang itu mal ya hai sir Korsing teram bang port view iglo na alang li non at present political scenario ko PC alang li ketek non Kardom Karbiang long today pan churolo nilifan labang sa platform long dim nek pega pom thega pot la pen ke nili lam the ke chepe klang long labang sa war sai nili ki people Nelly ke thaglong the present political scenario pu Nelly ke thaglong ke li tum ban ke phere me pi Nelly pitiek man se pola ke phere me pi la pen la sort ting pulo te la non a ting pulo tang te la son si political social and economic
ke la so damage do bom lo do po la pen ke la so damage bang ke it will be irreparable damage la ke ilitum chiri piarun la si la so teng si dam lo pulote ko piloma ampen ke non ke ilitum chichini ne de we are gradually marginalizing in our own homeland la si moarni si ke ilitum lai me thang a hem hong thua long ma si dim eklong abang avede la si la bang so political non la so a situation nang develop abang la so development abang ilitum kadok ka we cerapet pensi party doan si tame cerapet pensi song doan tame cerapet pensi labang so a development labang so a trend ke bang abang we should be able to reverse it or stop it kali pulodang te ilitum bang ke mok neli dru tu letter lo ilitum me methang hem hong thu long bang si methang a di ma klong avede Churolo sir, ini tu bang lamtheng speak lang pot. Senor bang ke SDC ban transit toy don Branson de lang lipan siap pori pun. Churu parlo, u karbiang today, bang so ilitum BD sowe aja pacoy lang pan, ada bang so aja tai ke doi pan na tik people, apen ke fellow panelists, atum ke hiridet side, ala litum pen la bang so BD itum ke pacoy de lang pan ke as opportunity te ning samlo, pen ke doi tu malanta. Lalu question bang ke non kidubom present scenario, political scenario ko pilo. Laso lam present lople non mablo non dubom Portuman si labang thelong lopote itu ke political situation ke mopen telon sang ho pusunda saksi we are in very much danger, we are very danger. Democracy ta consistency abi pin lo laben ke ajadong dale tum council ke jala puno ni ba ke BJP ba ke vote pidunde bas we asor sar alam kali lo sisteme kipi tumpen kusme council ke install lo as a democracy ke install lo mati by the people for the people and of the people installed by the people but there's no for the people kapiri mimi alam ke non mat ke lahen lo so pheri mimi example bang ke last SDC pen kusme last 35 years ke autonomous state article 244A consistently na hang lo a party non chirengjeng sistem but consistently itu determine basi claim bom lo lata itu mana pipida lo kule dake politically ke consistency kali lo itu dake scenario hinu pik lo arni si abang ke kado venom burning issue lo 29 November abang ke governor apa samensi isi order paklang lo je regional committee bang seng lo je penangan tu pulo 1200 square kilometers or 600 square kilometers bang block 1 and block 2 bang ke megala pen ke give and take divek po la pulo pote political scenario ke dismal lo hinu pilo disgruntled dire straits lo lahelo no maka theglong ke lasi ka prek ke la pena khenu ke thang bitilo la sombong si pili long ta apil lo ko do be panta la bang chirap pet pi pulote party lam pe pin pen itung yong si arjap thip thip pulote la bang ke itung ke reverse ni lo la ke non het jong theglong lo RDC 5 ke itung ke Assam Tribune paper long si theglong lo nta to ni nai nani si la bang so anu dis bang ke serf lo phiri mi mela mukti lahai lahai Pew Surgery ka se chairman lo Abhijit Kro lo member lo Rina Trangpi la pen ke het sing rong phar la tum si member lo la solo polote la tu kwan si ngi don po La kemon la ke present situation alam si theklong ma si pudam ne cholo thank you lalo Churolo nang lilang speak lang te ko border putha ke mon next session dui putha dang si tum lapang so putha ke hoilam ki tum chingwai long jing la si molong ka chingwai long le tum lapang so lam pitiap alam itu marpon iglo na si non bang ke litum langdam senang bang ke tum ke medicine political solution yak ngelong lo itu non pandang lo Telangana tum si litum non kar biak ke tum tale methang political solution nangji polotang te itum ko pipilo etiam nang poge la bang so question ke akitha ke forcing subset apon po ilitum aphan ilitum sitame khai krehiniang bong ilitum karbiatum da khai kang thim pujong si ke dodun bom ji kereng dun bom thek nang ji pulote ilitum India a constitution along eket khai pi non ke do bom pen a six schedule along pen ke long autonomy la so autonomy pen an par sitame
ilitum non kelong me bangke lake autonomous state hello autonomous state hello la si autonomous state jong si long lote auton district council kelong pen ke claim no dak ke chak na ba dim bangke khala dak bangke avidet popusi neli ke theklong sita ilitum ke labangso autonomous state ke hang article 244a implement nangji pu ke hang ke none ningkan thong kebra throk social kalang ningkan rong kebra throk social lo puita ilitum non puta long le accord ke thom che tokat lo 1995 2011 2021 accord ke thom che tokat lo accord ke thom along sita ilitum hala bangke kopil laso implementation alam autonomous state ka create alam bang ke long letter lapen ladakh neli ke thek long bang ke neli me thang masita personally involved lo 1986 pensi involved dun lo lapen non api 2014 pen ke directly se involved dun lo ita non ladakh ke thek long ateng bang ke ilitum labangso autonomous state ke long let that bang ke kar state government upon la pen central government upon ke koi thiba bang da chokchi heno neli ke theklong bang ke neli ke theklong wek neli me ke ni pen theklong wek bang ke chokchi ke dak ili tumang bong ma sido ili tumang bong ma se ili tum upon autonomous state tang hemprek tang ke hang linja tumang bong ma sido ili tum ka chupe the ar leng ke the tumang bong ma sido la so autonomous state long to long lak na kula so bang ke ko pen la do la si jong si ilitum sita karbia ta khaikan thima pun kereng donai pulote non mat ke nangye bangke la council penan par council along ke claim ke chak nam na council along ke claim ke chak na bangke immediately ke men ke theklor ke gopilo ilitum ke governor pen thang kache pove dak jong si opinia rules frame lo dak jong si opinia ek chepe paspo pulodang te frame ji puita governor approval nai governor approval nahi puta governor pen direct a contact ave last through state government si route vek nahi lapu pen si dam vek nahi pulote la bangke chak lok la so lam bangke nilitum la talks non nilitum kathar sangwa ke hai sita medolo alang lisi hala so hud bangke la so talks bangke alang lisi kadoka ve ja pon lo haladak talks along sita me haladak assam government pen inuto secretary do boru ala dakta lason si pulo boru lenta lason lo ek bill ka chepe pas tangana boita hada khang bom lo nang pas pereg lo kasi hala so dalang tum ka chepe lam mang ka sam government men no ni tu moisi pe pas bom lo la sila pas pe la sila long vek nang chowek nang pulo te litum kisi ning isi jakong isi chesong si litum constitution ateng pen copy ma ke long me hala bang litum chepelong thek vek nai jong si chepelong thek the pulote litum e hem hong thua long masi idim eklong avededi churolo sir asinon adun thu jaiga thar sar phanse arju kontripo ilitum bang the tu mason ilitum political solution mesenangji pulodang ilitum copy pilo kiam nang polese political solution yang si claim nangji pulotang te che thana link sita election highway nangji lak lan nilitum jakas pen ke dam unhut la last lo 15 April 2015 aningkan nilitum hanai pudun la hello nang tum election che dana la haina la angke wang non angke jak alam ta cingkian pun non ke nang tumben ka cingkin ang yak kam thang da wi pun nang pudun ak bange nang tum election da jedan de lang hai da hai helang la bot ka cingkin ang yak kam thang da wi pun na pudun lai tu ka hok alam la lage 15 April 2015 aning kan ang jut kok lo an par ke par ke na hang thu the det lo kam meeting talks sama ta jut pok lo la pike lai le yo la si election ke highway nang yi lak la le ang la ke hai ji pulotang te la ke itung karbiet munit atong karbipel inglong rat tum an ke awareness to get do vek nang yi la che thang ling ta la pen la long alam the bangge non BJP tungge la ke proxy voting la pen ha EVM kado ita manipulation kado ita claim lak apa jo la si la so lama bang ka pa ve det ya phan illegal poloma la hele
Angge hala kapawe hala so long si itum amunitum ta cirap nun turong gedi. Mahala tunga matharong. Je non hok dan si pudam ruling party tung na matharong. Ni tum adim nang geti dun pole la tum po ansi mathacho. Alang ge adim le long le ping ra kaprek le do puson de hala sini tu nang yang tum pu do bomon pu si tu puji. Di sita la pugali ke mati adim ke long vet ke mati. Lama si citing tung te da citing nang kok la po bang. Kalima lang di. Ta rong asor aja dum la rong asor buat bang takali dei. Ialah isia grup tum do political tum da he dia cham cha po tum bang he. La tum bang ye na pa di dar la thang chi ne la tum ge. La na ga chi thi dun pole pula he lo chi ni. Ama hala ot bom la mo pen pu bom ma son he di kalilo la lam pe jut nahi pu pe te chi ni la tu. La an ot kriya ma he di ala hala tum ha receive out wrong lo. Ili tum ha la tum hala tum ha receive out si ili tum ha na pivira kam lok se claim la lage. Nat si sakori te gelong hilang di. La ga che khan lo alam lo. Ne tu ning ye ver alam lo. 1345 teachers post appointed lo body. Ciklian Plibra Bak Aprang. Tribal do 62 kilong dun. Kalima la. Kalian ne nang thak non non hisap nang gipi non. Non nang gipi pe det kende. Ni tum pon gi puta yok nang thak ondi. The ruling party ben nang thak ondi kala. Di. Ante hala kopusi teacher in Europan ke dormai piye 40,000 per month nangi. Hisap dam etha. Kecil tu 1,283 do la suang bomben 1,283 la tu pandor mahai pi aciklo John 5 crores 5 lakhs 20,000 ame itung karbi itung ke inglang so tung ke long nun kan lo 24 lakhs 80,000 ke long nun matro ko pusi tu pa ke prango la development pobo arni sieta dang la non central Dipu Central si develop chot ke mati. Half kilometer namnon hai ha. Muni tum I hem chikrak thang. Di mat plaster 90% mat plaster hem. Lason development pulama. Amuni tum yung si development wete acha atuvar me mare chotle ko mano gari solai poda. Lagi thang le lagi. Lasi lahe hui lo tu development na gali thang na gali lagi. Ang ke le dam ha election lang le rock ti lahe lo akam bangge. Jok plot wasan ni chi hok pi gyo polu. Kasam nang lihat kita thak di tu mah. Ke thak koli lam chedam nang gophan gali eta aja clarification ke pinangkok athe talk saut ke neli methang mata tu la pen ke non amasi ta neli tum bahini bang tomele tot frong tot chom sotita jakas a chairman bulo nelifan na arpunang peglom dan la so arpunon punda neli war velang la penke lasi ladake non neli tum kathar asang hopen chidibet nang kolam gali alang lisi chief negotiator teng lo ala bang so ke sita discussion ahut ke nang tum election hai he da report nang tum pen kaching kinangi aron ave buke ningje je pini ajo ta kali neli kopia seme mang tang nai la tam pen la pen neli tumpen inut kache pondo halabang nang tok dun bom do hala so record non ta neli dolang la si nang li tumpen ke election hai he da report nang li tumpen ke kaching kiji aron masi ave puke ningje je la se election e thurnoi hai noi mama ke hai muthe Arnisi Sombhu Singh abang ethe alam kaningje ke do hala alang li pu bang ke lo a sentence a phrase no mata nili ning dolang hala nangi pu la puen lo you first emerge politically strong pusinang pu la pen hala sobang nang li ko som si interpret ji mahala ke nang lilam sita nili pu bang ke politically strong pulote politically nang li phangi putot ka li dei nang li alang li pu hai la pu hai lo je nang tum political ne tum mandate away public mandate away nang pulo la pen next day bangge 20 next day kali 22 April ni tum tam thula la so ke nang tum election che dan nahi
National Party akang tang long cera cerlang dun ra national election cedani puma pupe pulo lagi. election cedang ni po masih election cedani pu. Amat nilithak dulu ante non amat kang tang nei National Party ke Congress hello. Adun thuke BJP hello. Pusi ne thak dun. Amasila lega kidun thule lo bolte ni timo autonomous tik long le lason ke ningye muthe hala bangso Sombhu Singh ningye ji Sombhu Singh ka ningye ke lason hello nangli tumjong si ministerial level chingki ji pulo tangte neli initiate lasi cheni tum cheng wai lang pusi wang rup bang etom ke dam ta bang etom ta ti lang non bang ini dak dolo non inu dolang hala sot pulo lasi a phi hala bangso NE pen home ministry NE a director along Ajay Kanojia lang damlo Sombhu Singh pen kopialam si puma hala bang nitum cekroilo lasi ke piloman nitum ministerial level ministerial level po bange kiren riju pen ne cingkilang puyo pu amat cingki tame lake punang thadun minister job ka cingki lake cingki tame puyo na thadun amasi neli amasi cingki polo amar minister bang ha Arunachal chedamet lo amasi cingki long le de lai lo yu alam magala chorolo lasi direct question hola open BJP penang represent as leader BJP leader Sathe Kram Sadol se alang liphanle labang sobuthak agi penang ilitum bang ke tunsun political solution angji plotan de ilitum ke kopilo ke claim nang lang lapenon nang litum ke non present government lo posi kopilo claim nang jibang ke ma claim nang ne loma mate claim nang lang ma Lalo political solution nangi pulong de ilitum phasa bang ke ining sinai kumama aja kong ithilakan kumama hok pet ke klemalo halalong sili tum cerap nai lasin ili tum BJP non ili tum Dr. Tuliram Rohang tung kai tame autonomous state ke hang bom non Delhi ke palete kancang ti komalong akuti lo non ki pidu alang itu ala dak jat no karbiang bo karbia non hempre ke hang bom asong bom alang itu Delhi kai kita hala dak dhana to non APSLC pen ke hemprek nai lapan isi nai po bangke pubo manta no namta nili isi memorandum ta ladak theng lela hat dhelian darana ke dodam bangke lasia ko isilam nili puya itu bang lalo da karjangong present political asini rup tame aphanga bang janjar to mane non ili tu masiem tim karjangong chief Dr. Tuliram Rohang to dak pen bangke thanga janjar ta melo ajanjar ka jar bangla palo aphanga bang la sopra alang ya siem pada phanga bang ka janjar bang lelo samrit sana samrit sana kam claim tek bang me la si non alang li bang lelo kirutang hemsi non karipiari la si kisuman alam bang ke nalitum la puining wurput emotional ko lamali la pen mo la po kathana sango pulo towar to chok hem ave ante hem ke anutin kumane sarkar anutin hem kimpi ni pe towar bang nang nelo pialang lo towar ave ta no towar ave pupo noni li tum lao karbiang lo phak towar ave non nang li tum halo dak ha khimya sorta doyo non tendang pialo kunu dinati nili thenglong le lang non nili arta ta 50 years lepo towar ke meta no me pila nang li tum chini tulata non bang ke tendang lo ta khelo ni pan hak jini kinde non towar do polda krongya towa la pemili tum thenglong lo nang li tum hal dak apang siluni jan pan hak chukiola ta towar ave chukiola towar ave nang li tum lata tirthya sabu juicho nangi samrit sana runi apan denang pala mali lasi ada weng samrit sana lasi non ili tum thenglong lo politika samrit sana abdul nang garu beta isbia donangi pu kita berapa partia ta chibhongrong blok ta te kopilo la ta ke tha politika la asang li pilo tu ke sosial partia ta non pati jo lang li tum si jo chithur kai kuilo la pulo te ko solo lasi hempre ke hangi ke lalo ili tum andar leadership Dr. Tuliram Rohang pen dong si long te teplo te tu long te khelo la ben ili tum choking po lasi kisumana bang ili tum non development ili tum na do bang lo non ili tum lata no college ta kimbom lo choking po non medical college ta tanga lo josi ili tum Dr. Tuliram Rohang no
non ladak ini tu agriculture college tu po veterinary college tu po te lahir ke development kali mante lasi Chok ik po sa, chok ik po. lasi nang itu la thang bela social media lo tok tap to phu je pai lo Chok ik po sa lagi, chok ik po. la ben last ni li puya bang la halo mislead ta ba chok je nang itu lo si karbiang lo development nai gari ke par lu dunia phan hala so to war me sana langi mo pulo to war me sen gari solai ne pro la pe site ki na panal ko site ki nai business plan nai pa bang tha nai khali la political Chok ik po sa. chok je po bang chok je Chok ik po. Labang so puthak kopine ke thak noi ma plu jai ka thar sar pen. APHLC pen hempre ke puthak memorandum pipet pilang busalang li pula se labang sonang li pulo thak poke. Nelitum ke hala jakas pen da chini lap lo. Hala suhut pen na kudut et lo. La pen election high tet na lang la tu ke ahok alam lo. Ako jong si election high he pin da claim un ponte nang li piso do joy claim re non. Nang li ta claim re non. Pio polo. Ha? Claim re non nang li ka. Ha? Claim re non. Di claim re dhang be di ye. Emme medical college dulu Exam hadap sana? sakuri malo ke long hada Ada weng sam. college dulu kumalo sakuri ke long hada poisa ke wan ke tribal welfare ministry ben poisa ke wan bo ke pon nge non tribal tumbo tu nasi tu me hem sikit pun jela tu nasi tu ma ke me osomar lo papor he pun jela ana ke pu ke tribal area pu bola ho six schedule autonomous council pu bo ili tu lahelo alam mah ke Chok ik po sa peron sa nang li kopine ke thak noi ma labang so thak. ke thak doi ke litum ke pinia ching wai ke labang so khai litum karbia khai ke reng nei phan litum political solution kona lo ke long ina Kalang. lapen ke la sote bang ke litum bang non iklang bang autonomous state dalam sinang klang autonomous state ke non BJP pe nang je tong don lang li kram sa sang ho bang pulo hang bom lo kado eta hang nang po money ne fan finance big lo hala hai ke sai ke jo ya lagi ahokalam sai ke pini arnian sitame Karbi Anglong autonomous district pen ke haidun IMP abang officially loe pak da government upon people Bini arnian sitame elitum Karbi Anglong autonomous council neliga chinia tengke neni lole sa tengke nanganane memorandum pilomene sita officially Karbi Anglong autonomous council pensi autonomous state nai kopia thesi ke nai mala details kadoga be top clear pen ki pi allo pinianta pipe lang pipe lage la basi la pen ke non elitum APHLC President Akailo Alangli Bang Pulo election hai hite hangpute nang tumda hangare tamiloge la soalam ilitum analyze pemenai ladak ingnek isoy nang kwalamali hearing isoy nang kwalam gali lage kali ilitum analyze pemenai election nang tum hai nangi pulote ke hai nangi akam da claim nahi ke last election ne BJP out loge jongsi planning pe me pulote ke damtang election ke BJP outlaw nang litum result analyze no sida labang so ke hai dia phan copy bolon de claim klede labang so ke hai dia phan copy lon de claim klede lasi lake copy koson konat copy e claim si litum mangke copy loma lada ke party politics pine pola li lada ke litum analyze pe me nai koson si e claim nai ma koson si dam nai ma lage dang mop neli ruilem dalo ladak ingnek isoy nang hearing isoy nang gopanli hai he polote claim tame pote nang lita claimere tamelo nang lita claimere tamelo la sola mangali ili tun chesong i polote chesong pe mena jongsi nangi polote nangne polote la la ka preklam la pen nona tengke neli pini no December chiklu tarik keblo nona por goanlo la bangso por sigi pulo nona teng aning ang thin political party etum political leader atum pulo dangte Karbiatum ke non ningkan thong kep kali non ove thong kep leche song sita memi autonomous state long une Labang so Sume PHLC ke batai si wan et loge di feda barchor lagi 1969 na ning kali lason kita lake mu ben nang mesele nang biru jele nili aning yeli nili tum da chua election bang ke hoklo nili tum si ke hai pul majority ke
Setan nili tumta ejak kongka velo poisa mga vedet lo. Un en det lo ni tumta na hela. non la bang seputar ke regional politics lo ngaching bai luje la se da ko la ching bai iglo na la si non bang SDC pen nang chito dun alang li fansi de sang human sia bibo la si ili tum non bang ke dum son political solution mesen nang chi bulode nang li ko pilo thilong ge Lagi kecing singe thang na bilo unity lo. Congress BJP tum pulo handbrake habom no autonomous state no rest kuse han mani na naga theklong. Nari public meeting henten lo ni jelu chomo. Salah. Sitame sialam nangke jong se hok jong se ania klong pen wholeheartedly pe jong se hang pulote joint election na hang kon no. SDC pa na bang phobak na hang de boy. Top leader sumhat. PHLC pa na hang noy non alang li ta dulo. Bang phobak na hang de noy. Lasona taksi aku stakeholders ka prek lang. Alang li tumata inu join aprang jakas tok sut alang da inu veteran lo. Alang mana hang noy. BJP सरकार पे नपाने रो कार बेंगलों को तुम हांची लो जोन डेलीगेशन ना मैन लासो पीपेन इतुम लड़ाक कार बेंगलों लो कौन मा गेली तुम दिए तुम से दो लांग बोले तुम मांग लड़ाक बंग चिरुम ना तुम दा प्रोटेस्ट तो ना तुम इतुम दा बंग सुरी फोकेप लैक इसी ना मुनी चितों ना पार्टी ना जिपे पहले लोगे bang non da India non da bang non state creates po 50 states non create je lam dolo lasu tai tum ke dutun clip bolde ko pilo loge hala sulam ti unity pan bang nang te to BJP pe nang lead no ne non pu mihai pan ka pango pan ti pu to dalam me lo nang lita presiden pan nang CM pan pen ka bu pen chingwai li noi bla puta ka lo handbrake sinang ko hok lo 244 e la lo pula pang la mo ta pre party mana tum tu na hala Delhi ning ke kasko no pan KSA tu pan ta pre KSA pan ke hang kon theng lo polte hala tu nge vote job jide vote bang e long lok ya pot kasko election tu thie pot si la tu man poisa finance po buya tang nak mati la si election tu je do ke SDC la tu ye PCLC je thoi ge sabe party na ji po ne lo SDC ta mona hai da the PCLC ta na hai da the BJP ta nang rem da the na hai da the stame poli handbrake silong nang kali not 50 states create po pot ke itu mi sibek to na ho uji pura so mentality pe hala si nang ko Jipun to na hello alhamdulillah hello asi nang li tum ka du edom chi lo unity hello strength la penang pare ka preka velo non uwi kimi tu itu mathana nge hala so bang non la lang tu veteran ka tu bitu matulo la tu ta chikroi ge ta lam dak mu pe na lam hok lo inek so soi na wali non mani hai de non mani de lo so wali unity ba mathana la so bang SDC on is 7 December 2007 ni thom aprang se dola SDC KSA standing committee member itu meeting lo ada ta unity bang ke welcome itu ge ado beta Lasi nangli tumta kadu ye mathanoi lapuan ke chidode itu ke 12 lakhs population pen pulte karbi gela ga lakho susichon an bakse docho la ke chingpring job bolode la so posi unity la pulo ake hai CM Dr. Tuliram Rohang pen ang penisiat noi joint delegation Delhi taman Home Minister Pan Hang noi la lo te chunche de jala milo athema non burning no 50 states bang create po sur opportunity ho tu hala bang si pupo ya si pen rolo la se la bang seputar non BJP pe nang chito dun do post sonoi thak ko kali lagi sialam pualang ni besang SDC pen ki pualam bang la thang tibet ame pino lagi pujitif alam lo ahok lo la si nilita me spokesman na ista BJP spokesman na ista ba ke nilita ning the je alang ni phang nilita tham pam ko la pen alang ni la so bang ke handbrake bang ke aning ham pa me la pen sialam bang ni tum chini si ke me apang prang nili Congress ko pen hunta thegum lo anta handbrake alam bang ke o man openly ninja my meeting long tame anta non ili tum karbiang lo asie abang ke handbrake alam openly ninja la ba halo siapa nang tu latak tama phada nai kali pulang ta prang asie ma minister MP tu ninja la pe muat ahok pe ta putero lo sa ta pudam lo je memorandum alam bang ke nili ahok bang ke la bang ke nili arjuna la non bang ke tibet la ke itu la ma phuna phuna ta nang tum chini lo apa parliament lo bang ninje tu lo parliament lo bang ninje tu mek lo la bang ke la pen ako isiala bang nang tum chini dame alani CM ke man loge la son nili kunutin thekong la prangta BJP a president that is the president a phata convince dam lo alani chetong am lo la so handbrake ka puta alam la si long si tame alang li labang ke ili tu biong si isip lo da nang li tu long kaching vai pono son ta Dr. Tuliram Rohang alang li son aning ro pigi la solam mang ke jong sing sivet lo te tan li dang lu te ni the
Ingpe rata lo kantang na bang SDC lo. Alang li tu pusame kopia do ine pade. Hala suda ajak kong do pusame. Alang li tu te hem election thorai palama tati pin pen. Alang li tu me moben solai lo. Hala suda ateng pada alang li tu ajak kong do lo moben isi apit political party nang seng pada alang tu hai lo. Lapan kopia do ine ne. Alang li tu tame mau agreement nang kong lo. Lasi nang li tu ta chini nangi. Je election hai lo tang te hempek pa po bang kadang itu lagi kacau bayi pada bahara ke belak lo STC ta aja kong theo lo ante ko piang pala mau lagi agreement angko ili tu chini lo hala ke don akan prega politika la party soan tu se aja kong gitu Sim, labang sepetak nang limpir ke tak kunjung mah. Mau pudak bangke hok lo, laso bangke itum dak isi kecing baik penak mati di. Kado beta cini ning, kado beta itum lam is ninje lo puja koche cini ning. Mau aja kong kupilo lah de cini ning. Mau aja kong si total analysis total 30 departments so. 30 departments ke muheta le kai lo. Bisar lam itum kai da ninje belonan tax, GST. Apra sell tax pusupono GST. GST ya song bangke ladake on an average tuning heta atung 500 crores something to tax. So that's the transport ke tum dak tax ya nong le tum ke dak nang li gari license se chupane dam posame dak DTO office pen itum chilong onde seme laso power ke ban elo laso power ban elo sitame itumak dak governor approval lang lake ni kaprek mani pula mole de industries ke itum ke hadak lo itum union list subject to interest number 7. Interest number 7 ang sa union list lang lo polote itum defense purpose pan. Kaya ningilo tank ka bunay to nang jet fighter ka bunay to AK-47 ka bunay to hal high industries pa nakaprek ka bangke itum ida ka chiban lablo. Ladakak ke lasi non ke only implementation na part chole implementation pulo polet ng governor nangi potek ng automatic ke nanggek po. Laso bangke mau pawara bidet ke ninjin ani. Seme laso teng pala tinggal direct funding na po governor nang po chief minister nang po direct funding na po police nang po only 3 subjects. Lajong si kecok lo pete ke autonomous test silong lo. Asi pinap di yung si tuliran akeh yung si Dr. Tuliran sar akeh yung si nahang po lo pote itu negotiation lo. Chief minister itu manang pinoy, governor itu manang pinoy, police itu manang pinoy, direct tanggal funding na pinoy. mau aja kong we puning je deh aja kong we me agreement nang kok polam ni nili galing je aja kong we polam ni Lasi nili pajuk lah he. Nili kena thang dia mati mah. Nali ni hai mati. mau aja kong we polam ni nang ni thang nam lo mati nili labang ni je mau agreement nang kok polam ni nili ke thak Sorry po. Mana negotiation na part ng sidam mode. Aja le puno tinggal talks kita am lo pone negotiate. Bangke hotai kai kita le teman ka asusi nang pigi. Nang pipi dia cisi mat halo. Mo pen pu kathar sar pen pu telon sar tam yalang tumta cita ke dengge dong kuhang ali. Tami cipak yang le itum kado bede chini lo. Negotiation bangke nang pipi dia cisi fansi kai take mat halo. Ahok es dising tang lo 86 pe milita ata kompil langsung ke chini lo itum pena ana tum ke pena problem sulo. Seme somong ko pen bang lo yalo mau ansi citok cholo. Hemprek bang bede lo puke nang tum ningji je prang nili ningji pu. Seme mau an bang chol. Seme mau jak kong kwan si kang tang lo pe tum kwan si kem nang la. Hemprek ke hang ke continue chi song sip te long lilo loki. Non he jong 2014 June 2 ke Telangana state create lo. Itum kadu we chi lo 1953 ning kan pen si lo tu movement ke chen. Laso ning kan pen agreement kuri tu no professor Tofalu Jayasankar Sonson ke la ke gentleman's agreement bo tu do ko lo. Letingan transportation ko durun ko. Seme this particular person KCR no chief minister matala ta Telugu Desam party se 1982 ke sing no. Api itu ten wana ning kan kala resign dat si apake TRS ko chi sing lo. Lasi chi song bom continue chi sing bom no tela ka long bom polo. Ata ili tum yong si chi bom top pute ka long lilo lo ke chi song si te long lilo. Athima itum ke 143 crores pen si tinge 6 lakhs pe 5 lakhs pe. Lasi ka chi song jong le tum chi pu me unity pen ka chi song continuity yong sabe pute la ke no ta lilo. Hala sula mang sini pula. Lasi mau pandan pulo aku langsung tum claim tunang cingki tunang ko palong tunang ko chirap petsi. Eron sar labang sepetak pinang lima. to nili isi itu lah ni hin pen mane lasi muat alam pulo mau agreement je pen pen kalau muat pulo jitu ala transport alam la pusta me non bang ilitung ladak ilitung karbiang long ta hala so abang ke ilitung long tu non bang ajak kong la pen la so tek so long bang tame ilitung long Sita long le lang bo. long implement ko la so Long bom lo. long po non la bang ke da po sa dak situ long la pen exercise ta long po la bang Okay. oh apa nggak memang Maksudnya clear la so kan ni. apa kem lang Mihai de silam.
Bapak Sahu. Mao ke January April 1 1995 sign law within 12 days 12 April bangke assembly session se pass and approve telo Mao 1995 ke 29 June bangke governor bangsi aku take up la bangke aku engke 29 engke July 14 bangke gazette division of paklang telo 30 departments sitame engke like 1995 law 1996 31 December bangke like office memorandum paklang telo office memorandum plus kosong office function ay makado may pagke akan itu kado ichino sinabi talang deh Lasuhut Gazette notification paklang get apipena July 14 apipenta non ta itu make functions pang itu power ke chiro dira don ta chikemo model don ta digi office sosong ke daga tax ke kwani ke longa ni kan bange tingi longa dira lo lasi 1995 pe non an pu bang ke choklo pena tikon si chunpu pul te la ke mitigalam le GST tame ta deron chucho ta chokla he Miri accept lo la bang pena tikon si chunpu pul la bang choklo la bang ta der thong Jogi pasu bang sipu Tiron sa kupinang li sab take ben sir apor alam dugo pojo non session dulang pon alam klang det lo po si ninge nang koko konani public meeting along autonomous state alam kaninge halale ke hang binongali kala konani kupinia mailong ache than halale ke hang binongali officially ge non pini alam klang det po si nil pulo implementation of article 244A ke it is one of the electoral promises of the BJP Karbi Anglong phanke lasi pini labang so hong pen pini BJP pen nang che tong nunda dolo kramsa sangho ke hai dolo lasi hala 2014 pen Karbi Anglong BJP tu mapatu ke Tapirgaon asi thie pakiot krai se Karbi Anglong radalong adamati nangli tum theglong le ne laso Tapirgaon asi thi ot krai si rong adam ni tum ke hai lo pulo te jo autonomous tere ke long lo labang so pen a phike angli tum election manifesto ke doan ta 2014 2016 2017 la sonta hala dakta nombor isia long sido la si pini la bangso hong bensin neli non kachari bom BJP party duma puno nangli tum election ahut kache chak alama bang kache pe playing ji apam nangli tum party ang deng government ang deng je tham tha la pen ke chingwai tha chorolo sir kupinang ke thak dulang ma Jog lo la so la ma positif lo la ke ni kame se khalam po aro kai kita kaching bai so bang ke party level ta dolo la bang ke nili tuma nili hin pen same ba nili tuma hin pen same so lam bang ke je tham to la pen ning khelo claim pon pu chorolo api karlo nona bangke PHLC phani si karju la puson alam the karju kangtung bondo non kidam thang arni tame re-election alam putra ralong kethan kidam thang MEC election ke lake council pen election ke bi lake chokche selang tum ki pulase re-election doje ma avesa jaiga tharsa Nilitum constitution ateng pen sike claim constitution ateng ben lam dam lote case le ke hai lote re-election ke dovek pu ako case ta ke hai hedet ji alam ave athema election do dia permanency ne yung case file je article 243M ateng pen la pen ZA ateng pen panchayat aron pen ke election pedoun bahada ke tok do constitutional long angge constitutional long tok dak ke apen halo aku lancho takalilang na isi bimu chota dola hala panchayat law 1994 along section 1 clause 2 along tapulo la panchayat law ke la ke 6 schedule arlo ke aja ko ngabi po adlo state election commission ke panchayat law pen la pen article 243K la ke part 9 la part 9 ke la ke panchayat alam lo la teng mensi kapinchong state election commission ke state election commission has got no power to hold conduct election or prepare electoral roll for autonomous council
Lasi non nilitung case file that law. High Court at Chief Justice atum Constitution alam kroikrit that chipuke nilitum mathaun eba ilitum kado ita mathaun lagi. Alang litum kroi vek ng po laki. Lasi kroi vek ng po lasi judgment ke laki ilitum a favor se do vek ng po laki. Itu a favor ang lo po ladang te lanon ke do council ke laki illegal council po ke di oboidho nirbasyon po ke di ala 1983 aningkan ason sa taxi anke labang ke pridak po. Pridak po lo tente teta council ke doing lang ji. Ani council do nang ipo lo te election e do tunan po. La hello election do vegi po ni tu la pen ni tu nge la ke kroi bin nong lo la bang ke Lah hello masuk pine kaning je doi ma tak dom na kosong Kachihili pu bang alam kali. Alam. Sita as far as my knowledge is concerned. Pu la so lamang man sidam po neli kachinia tengke. Re-election puke akapreka pansi pudam. Election ke do tu pu panle re-election pu le ili tum dictionary langola. Ili tum alam ali English. La sila re-election puke election ki bitu pu panle re-election pu gali. Lanang litum dictionary langnam dame nelilam gali English ke nelilam ali litum alam gali to la dolo lasi neli kachinia tengke election ke dodelo doi te 27 sido po 2027 sido neli kachinia tengke ate non alang litum cipulo non a president masidolo alang litum case isi file lo PIL isi file lo 15/2022 file halaso a case ke dambom lo la pene kiju dang dengang le lo la penang li tum jong si pachini hai pulong te karbiang long arar phan pachini hai pulong te 23/5 arni a order kopi mahala bang nang li tum pachini kha lasi neli gachinia teng bangke la penke esonalam bang lason lo APSLC pen pulo the 2000 pinning election bangke illegal and unconstitutional to neli ta kroilo illegal lo mene unconstitutional lo mene but you have legalized it you have made it constitutional by participating in the election nangli tum participate dun de that nahi ke nangli tum participate dun that lo pulote nangli tum si legalize lo nangli tum sila ke constitutional ateng lo pualam si pulo la sinangli tum hala PIL ki pike la ke neli ke chinya teng bangke thek pang eri pang ipunili puna sita ke gopilma la ke meaningless lo la pen 23/5 arni order along amasi halada ke almost clear lo sar kitna li kopini tha bujuma lamang sa 23/5 bang gadi ye puateng ke order final order jong si la ni tum petitioner tum hai det lote la ke hala aina tengsi action and po aina tengsi action and po mane re election do po la boli aina teng esonalam hai esonalam इंग्रजी ठीक है नंबर ने के ठीक पॉलम गली री इलेक्शन तमे जब तमे मुठे इलेक्शन बांगे दो थु वॉइस फाक को kali re-election puke constitution along nahok ta re-election pu aptan ngamasi ave avede tame se ta do thu wai phak re-election puke re-election de innek isoi soi nang ko kali de hiring inang ko alam lite jong sinang litum serious la penang litum ahok pet pen si khai la pen long ri long para farman si ka che song pulong te lason hiring soi soi alam ali kalam lason hiring soi soi alam re-election puke inun amuni jong si aprang ta MSC hayat lu lapen ke non tak hailo pulote hala bang pan ke jong si nelichu non la ta hayat lu pen next an nelichi thudun the pulote I'll seek re-election ke hai thui ki thur thui ne ke pe hai thui pa nelipo hala phansi pu polwe non la bang so kes ke ahok pet jong si nang litum che song I pulodang te nang litum 1975 hala Ras Narayan la penke Kopila versus state of Uttar Pradesh a case nang litum referendum dam mati hala so teng bhulote election is general election is CMC chokche puge pune konane komane no return a candidate against bang nang litum pun
Jong si bitung reng thama bang ke illegal practices dolo, malpractices dolo, bribery do koklo pulote nang lihala return candidate malo non ilituma CM hala so against ke nang litum case piun hala so case ki pi pulote konapen lo ki pi hala dakta rules so hala so rules te nang litum pinai hala so tengali pulote la ke hala bang aprang hala fan invalidate nahi 1975 hala Indira Gandhi fan ke pilo Raiberi pen ki thur bang ke hai ke kopilo mala ke valid kali pusi case file lasi ke rem dedlo sita afia pillo la ke pecho ke delo la ke nang litum la net along kado beta smartphone do rep ke la hello hai po pancho lidei ke lango nang litum hada halada koson si ke doma lasi esona bang ke la pulo nang li kutum constitution na teng si ka me claim lo hala paragraph 2 asa paragraph 7 along isya proviso do council sor amethang a rules se frame tik ke kopilama 1951 governor ke frame a rules si hala si aswa teng si dopo la ke nang litum chini lo kedi nang litum gado eta constitution out try lo ende hala daga teng pulote 1957 1951 hala so rule lo Rule 4 teng langing noy nang litum governor phana power pido Assam State Election Commission phan ke governor si ka entras lo laso election nang conduct tha governor si election conduct nai puta governor ame thang amat ke bang phut nang tot bore claim ke lo halake lasi State Election Commission phan si entras lo nang labang sok election conduct hada rule 4 along nang litum langoy lapen ke jong si lapan ta kroi kre lang pulong te kopilo nang li tum jong si labang so election ke damtang election ke illegal lapen unconstitutional pulote nang li tum thurdun de si chedan pe mene Jogi po sab, jogi po apor dan holo po se. Nali jong alam pa kedi la si dili constitutional lam dei constitutional nilika constitution te ko bang li hai hala rule 4 along do hedi se ta hala ke rule ti lage rule and kehana rule is much below than constitution ke thake chongkra kone de jike la si hedi governor aja kongdulo seta he cannot override the constitution acha cholo jabe constitution alam pa ke labang so rules ke hala constitution na teng si ke frame lo nili na nili la jurna lo constitution alam pulo dante constitution alam da chiti election alam pulo te non jurna lo non kota long sikidolo ta nili ki puing tung bang lalo jong se election nong si chok che la da panchayat ti arona te pen election da ke state election commission nong se na pa do pulo ta la sut che phai dun te da nge la so a di pek la pe la so movement ke hala sut kan thunang ke election na phangsi lasi nili tumba ke BJP re-election do ta kai ka ready lo lage Jogi po. ate ma te claim lo ke nili hang we de nang lison ngalila Ing samrit sedang iju po labang so sedang bijung nang itu apor dan holo po se. re-election ni tu ke thordun ni de ke lage thordun det lo athema la technique son do la masi tum thordun det le hai lage ako hala tham ke photang lo Jogi po, section bijung na. la si ni ta ke dam kam Last law bantu si lo SDC re-election doji ma wala labang so nang li na hek pen rada pantani ka. re-election of ke SDC long da mathalo chingchi thablo re-election ke do dilo nong ke 2027 sido ko apen ke la ke kichok chilo apen galang tum chini pami ka sorsar lam le ni chi sorsar tum te sistame la bang ke chini lor pen si election participate to that ko te you are doing a crime I don't want to use the word crime but you are committing something which is unacceptable by the people ne hala si pulo Non apor hek apor se. politically bang ni tum claim Kapre that ka arni le tum labang saram chathan tu ilo na sa. Non na session ni pun dalam po se. No kapre ka por le chathan tu nang jong se. ani la si re-election alam mang ke Jogi po, jogi po. kapre ka tu ti ka bang le dam kana jong se nang tu politik se pa lo ta la le la son heki PSLC tame isi case do etlo de case kali ne lipit la case isi do etlo la so ko hedi re-election order detlo elo adim nilitum nage la ke sub judice boning ye det pola bang la konak mai do ke la Churung lo la se. Panelist zona mana churung lo alang litum por dizi pigang bong litum han por aksi pipen pini litum han alang litum nangis than tek pini andeng ar lulam litum han rat panang
nang party take pot choro parpik lo lang tum pan kasi cardom pa chen tum carding lo today pen So perfect lo Richard de uthah daun chom malah tum tang pi pengas fan sami tum ngan akuan lam than kon thai pot asi chắc thế thì tôi phụ thoát